twongeye kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu aho tugarutse mu makuru yacu tugiye guhera ku rubanza rw'abakurikiranyeho gukwirakwiza amashusho y'Ampana atera akabariro rwasubitswe mu gitondo cyo kuri uyu wa 27 Ugushyingo 2025 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasubitse urubanza rw'ababuranamo Kalisa John uzwi nka K John na Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomani. Aba bakurikiranyeho ibyo gukwirakwiza amashusho y'Ampano ari gutera akabariro n'umukunzi we. Ubwo bageraga imbere y'inteko ibaburanisha imaze kubasomera imyirondoro, babajijwe niba biteguye kuburana. Ishimwe Patrick avuga ko atiteguye kuburana. Impamvu Ishimwe yatanze ni uko atigeze abona dosiye ye ndetse akwiye no kuburana afite umwunganizi mu mategeko. Kalisa John uzwi nka K John we yavuze ko yiteguye kuburana cyane ko we yumva uru rubanza yakaba yaruzamo nk'umutangabuhamya kuruta kuba ukekwaho icyaha. Kalisa John yavuze ko atumva uko dosiye ye ihuzwa n'iya Ishimwe. Kalisa John yavuze ko asanga buri wese mu bari muri iki kibazo akwiye gukorerwa dosiye imwe ntibahuzwe muri imwe. Ubushinjacyaha buhawe ijambo bwavuze ko impamvu bahurijwe muri dosiye imwe ari uko ubarega ari umwe ndetse baregwa icyaha kimwe, bityo agasanga nta mpamvu yo kubatandukanya. Ubushinjacyaha bwemeye ubusabe bwa Ishimwe Patrick buvuga ko itegeko rimuha uburenganzira bwo kuburana yunganiwe ndetse yanasomye dosiye ye neza. Busaba urukiko ko mu bushishozi bwabwo ari bwo bwafata umwanzuro. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yanzuye ko urubanza rusubitswe rukazasubukurwa tariki 4 Ukuboza uyu mwaka. Ni urubanza rwitabiriwe n'abanyamakuru b'imyidagaduro ndetse na y'Ampano nyirizina. Ku rundi ruhande, Jihad na Nesta bo batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'Ampano. Cyprien abakiri bamenyekanye nka Jihad na Kwizera Nesta ukunda kwita Papi Nesta batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'Ampano ari gutera akabariro bituma umubare w'abakurikiranyweho ugera kuri 5. Ni amakuru igihe yahamijwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. B Murangira Thierry wahamije ko kuwa 26 Ugushyingo uyu mwaka aribwo bataye muri yombi abasore babiri bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'Ampano ari gutera akabariro. Ati nibyo bafashwe bakurikiranywe bafunze, ibi bintu bigomba gucika, iperereza ntirizahagarara, bitinde bitebuke uwo rizagaragaza ko yakwirakwije ari amashusho y'urukozasoni azahanwa. Jihad na Papi Nesta bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo bakorerwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na y'Ampano kuwa 9 Ugushyingo uyu mwaka. Ku ikubitiro hahise hatabwa muri yombi Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomani kuwa 11 Ugushyingo 2025, hakurikiraho Kalisa John uzwi nka K John watawe muri yombi ku itariki 14 Ugushyingo. K John na Pazomani bo dosiye yabo iherutse gushyikirizwa ubushinjacyaha kuwa 17 Ugushyingo 2025. Ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo uwagize uruhare mu ikwirakwira ry'aya mashusho abiryozwe. Kuwa 18 Ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi uwitwa Ishimwe François Xavier ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo abasangize aya mashusho. Ibi bisobanuye ko kugeza ubu abagera kuri 5 bamaze gutabwa muri yombi muri dosiye yo gukwirakwiza ayo mashusho. Tugiye ku yindi nkuru aho dukomereje mu bya moto aho zirenga 215 zingana na 54.6 by'ibinyabiziga byose biri mu gihugu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyatangaje ko umwaka wa 2024-2025 washize u Rwanda rufite ibinyabiziga by'abigenga 394,157 byiganjemo moto zingana na 54.6%. Muri uyu mwaka warangiye tariki ya 31 Kamena 2025 bigaragaza ko moto zari 215,997, imodoka za sedani 60,993 bingana na 15.5%, SUV zo ni 50,631 bigize 12.8%, pick-up ni 23,680
zingana na 6%, bisi ni 14,824 zifite 3.8%, amakamyo 17,554 agize 4.5%, rumoroki zo zikaba 3,531 bingana na 0.9%, n'ibindi binyabiziga 7,847 bikangana na 2.0%. ni imibare yerekana ubwiyongere bw'ibinyabiziga mu Rwanda ugereranyije n'imyaka 5 ishize, aho muri 2021 zari 276,925, mu wa 2021-2022 ziba 299 birenga, umwaka wa 2022-2023 ziba 307 birenga, mu mwaka wa 2023-2024 zigera ku 346 birenga. Ibinyabiziga byabaruwe ni iby'abantu ku giti cyabo ndetse n'ibikoreshwa mu bwikorezi rusange bw'abantu n'ibintu udashyizeho iz'ibigo bya leta. Muri ubu bwikorezi usanga moto ziganjemo, aho mu masaha ya mu gitondo cyangwa ku mugoroba, aho haba hari umuvundo w'ibinyabiziga, moto ziba zibisikana zifasha abantu kugera ku kazi. Urebye usanga moto ari uburyo buhendutse, bwihuse kandi bwa ngombwa cyane mu mihanda y'umujyi wa Kigali urimo gukura vuba. Uretse kuba igisubizo ku ngendo za buri munsi, moto zageze kure mu gufasha abantu kwivana mu bukene, ziba isoko y'imibereho kuri benshi, kuva kuri ba nyirazo, abazitwara, abazoza, abakanishi, kugeza ku bacuruzi b'ibikoresho byazo. Munyaneza Hussein umaze imyaka 14 atwara moto, aheruka kubwira igihe ko ako kazi kamufashije kubaka inzu yo kubamo ndetse akabasha no kwishyurira abana amashuri. Ubusanzwe kwandikisha ikinyabiziga muri Rwanda Revenue ibiciro byabyo bishingira ku mbaraga za moteri, aho igifite moteri hagati ya 0 kugera ku 1,000 cyishyura 75,000. Ku binyabiziga bifite hagati ya cc 1,000 n'1,500 byishyura 285,000. Izikoresha amashanyarazi zikishyura 285,000, naho ibinyabiziga bifite hagati ya cc 1,500 n'3,000 bikishyura 445,000. Ni mu gihe ibinyabiziga bifite hagati ya cc 3,000 n'4,500 byishyura 700,000. Ni mu gihe ibinyabiziga bifite hagati ya cc 3,000 n'4,500 byishyura 748, naho ibinyabiziga bifite hejuru ya cc 4,500 bikishyura 997, mu gihe ibinyabiziga bidasanzwe byo ari miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Muri ibyo byiciro by'ibinyabiziga byihariye hajyamo nk'imashini zikora imihanda, za kizimyamwoto, imashini ziterura n'izikorera n'ibindi. Bitarangwa gusa n'uburemere bwa moteri, ahubwo bifite n'ibindi. Hari kandi n'amahoro yishyurwa ku binyabiziga agenewe gusa imihanda, amenyekanishwa kandi akishyurwa ku buyobozi bw'imisoro bitarenze ku 31 Ukuboza ya buri mwaka, aho ivatiri ya jipe byishyura 50,000, ikamyo, microbus na minibus bikaba 100,000, ikamyo na rukururana ntoya bikaba 120,000, naho rukururana nini bikaba 150,000. Umusesenguzi mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwiye igihe ko kwiyongera kw'ibinyabiziga byerekana izamuka ry'ubukungu n'amikoro y'abaturage nyuma yo gusohoka mu cyorezo cya COVID-19, ariko bikanashingira kuri gahunda y'igihugu yo guteza imbere ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi. Ati biriya gahunda ya leta yo gukoresha moto zikoresha amashanyarazi, murabizi ko hari inganda 3 mu Rwanda ziteranya moto. Bivuze ko kuba igihugu kiri mu mpinduka zo kuva kuri moto zakoreshaga lisansi kijya ku mashanyarazi, birumvikana ko ziri kwinjira ku isoko. No ku modoka nabyo bifitanye isano.
kuba izikoresha amashanyarazi 100% zidasora abantu bitabira kuzigura. Yasobanuye ko usanga abantu batangiye kugira ubushobozi bumva ko batewe ishema no kugura imodoka, bikanajyana n'ubwikorezi rusange budakurura benshi. Aho yagize ati umuntu wese uzamutse mu bushobozi nyuma bimutera ishema kugura imodoka, kandi ubwikorezi rusange nabwo bugera hose. Nawe aho utuye ntabwo bisi kugeza ku gipangu. Ubwo birebera kuri za moto niba zigenda ziyongera, ntabwo ubwikorezi rusange bukurura abantu cyane ko n'imihanda atari myinshi, kandi ntabwo abantu benshi batuye ku mihanda. Ibyo bituma ubashije kuyigura ahita ayigura. Ku rundi ruhande, ubuyobozi mukuru wa RURA Rugigana Evariste ubwo yari mu nteko ishinga amategeko ku wa 8 Ukwakira uyu mwaka, yavuze ko muri gahunda yo gukemura ikibazo cy'ubwikorezi bwa moto n'ibinyabiziga bw'abantu ku giti cyabo hashyizweho ikigo cya leta cyitwa Ecofleet Solution Limited kigamije gufasha mu kunoza ubwikorezi rusange. Ati hari ingamba zo kunoza ubwikorezi rusange bwa bisi zigendera ku gihe. Niba ugeze ku muhanda ukajya ku kazi, ntabwo ari moto yonyine n'imodoka ntoya zagiye zizamuka. Uzarebe iyo turi muri cya gihe cy'umuvundo w'ibinyabiziga, uzasanga imodoka 50 zigenda harimo umuntu umwe buri modoka. Mu yandi makuru, abantu 2700 biga muri za kaminuza mpuzamahanga ziri mu Rwanda. Inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza HEC yatangaje ko abanyeshuri 2700 mu Rwanda biga muri za kaminuza mpuzamahanga 6 zikorera mu Rwanda zitanga amasomo yo ku rwego rwo hejuru mu byerekeye ubuvuzi, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'imiyoborere. Umuyobozi mukuru wa HEC Dr. Kadozi Edward yasobanuye ko ari ingenzi kugira izi kaminuza mpuzamahanga zikorera mu Rwanda kuko zifasha guteza imbere ubumenyi, kongera amahirwe y'uburezi bufite ireme no gutegura urubyiruko rw'Abanyarwanda kujya ku isoko ry'umurimo mpuzamahanga. Dr. Kadozi yavuze ko kugira ngo kaminuza mpuzamahanga zikorera mu Rwanda bifite inshingano mu mabwiriza ya leta kandi biri mu murongo wo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Yagize ati nk'uko bigaragara mu ngamba zitandukanye z'igihugu, u Rwanda rufite intego yo kwiyubaka nk'ihuriro ry'uburezi mu karere. Kugira ngo tugere ku bukungu bushingiye ku bumenyi, u Rwanda rube ihuriro ry'uburezi mu karere, hagomba kubaho ibikorwa bifatika. Yakomeje avuga ko u Rwanda rwagiye rushishikariza kaminuza zizwi kandi zifite izina rikomeye ku rwego mpuzamahanga kuza gukorera mu Rwanda kugira ngo zitange uburezi bufite ireme, amasomo ahuye n'ibikenewe mu iterambere ry'igihugu, cyane cyane kuzuza ahari icyuho mu rugendo rw'iterambere. Dr. Kadozi yasobanuye ko umusanzu w'izi kaminuza ari munini kandi ukomeje kwiyongera buri munsi kuko zitanga amasomo akenewe ku isoko ry'umurimo. Ati urugero ni mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ubuvuzi, isesengura ry'imibare n'ubumenyi bwa mudasobwa. Bamwe mu barangije muri aya masomo batanga umusanzu ku isoko ry'umurimo mu nzego zifite ibyuho nka software developers, inzobere mu buzima n'ibindi. Yashimangiye ko HEC igenzura kandi igafasha kaminuza gukorera mu Rwanda hitabwa ku guhuza uburezi n'ibikenewe mu iterambere ry'igihugu, harebwa ko ati integanyanyigisho zikorwa mu bufatanye kugira ngo zigaragaze iby'isoko n'ubukungu bikeneye. Iyo dukora isuzuma ry'integanyanyigisho tureba ko impinduka zose zihuzwa n'ibikenewe n'inganda. Dukorana mu rugendo rwo gukora integanyanyigisho, kuyemeza no kuyishyira mu bikorwa, kandi tugenzura byose buhuza n'ibikenewe. Yongeraho ko bakorana n'inzobere zitandukanye kugira ngo barebe ko ibyo bakora byita ku by'ingenzi igihugu gikeneye, kandi ko umunyeshuri urangiza kwiga aba afite ubushobozi bukenewe n'isoko ry'umurimo. Twerekeje muri Kayonza, abagore baho babangamiwe n'abagabo bamaze imitungo bayandikisha ku babyeyi babo. Bamwe mu bagore bo mu karere ka Kayonza babangamiwe n'ingeso za bamwe mu bagabo basigaye bandikisha imitungo bashakanye ku babyeyi babo cyangwa abandi bavandimwe babo. Aba bagabo babikora mu rwego rwo kuyihisha
kugira ngo nibatandukana izasigara ari iyabo bonyine, bagasanga leta ayo manyanga yajya akurikiranwa, uwabikoze akabihanirwa. Ibi aba bagore babitangaje muri iki gihe u Rwanda rwifatanyije n'isi mu minsi 16 y'ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina yatangijwe ku wa kabiri tariki 25. Abagore bo mu mirenge ya Mwiri baganiriye n'igihe bavuze ko muri iki gihe hari irindi hohoterwa bari gukorerwa rijyanye n'uko hari ubwo umugabo mubana mwese mwishakisha imitungo mushakanye akajya acunga inyuma akayandikisha ku babyeyi be cyangwa abavandimwe ku buryo ushiduka nta kintu na kimwe mufite. Ibi akenshi bikorwa ku bantu babana batarasezeranye, bagasaba ko kudasezerana bitaba intandaro yo kuvutswa ibyo wakoreye cyangwa se ibyo wavunikiye. Nyirabiziyaremye Solange yavuze ko afite umuturanyi byabayeho, aho umugabo yanditse imitungo yose bashakanye kuri mushiki we, agasanga ari irindi hohoterwa bari gukorerwa. Yagize ati ni ubusambo, inaha birahari cyane aho binatera kuba abantu bakwicana. Niyo umuntu dushakanye afite isambu mbizi neza hanyuma agahita yandikisha kuri mushiki we, tugashakisha twese tukubakamo inzu, ejo twagirana amakimbirane twatandukana nkasanga ya nzu iri mu isambu ya mushiki we kandi nari mbizi ko ari iye. Urumva atari ikibazo? Rwose dukwiriye kurenganurwa, leta ikajya ibikurikirana neza. Nyiransabimana Jeannette nawe yavuze ko aho atuye abagabo benshi usanga barandikishije amasambu ku babyeyi babo, cyane cyane ko abenshi baba barabanye mu buryo butemewe n'amategeko. Ati usanga iyo bagiye kwiyandikisha kuri nyina baba bavuga ko ari isambu yari yaramutije akiri umusore. Rero biratubangamiye kuko ibintu tuba twarabishakanye ariko bakabitunyanganya ngo nuko hajemo amakimbirane yo kudahuza mu rugo, ugasanga umugabo yabaye umusinzi nta kintu agifasha mu rugo, na duke waruhiye akatukunyanganya. Turasaba ko rero ako karengane kavaho. Nyirahabineza Rusi utuye mu mudugudu wa Murori mu kagari ka Migera mu murenge wa Mwiri, we yasabye leta kugishishoza ikareba ku nyungu z'abantu babiri aho kwita cyane ku gusezerana imbere y'amategeko. Yavuze ko kuba umuntu atarasezeranye bidakwiye gutuma yamburwa uruhare ku mitungo yaruhiye. Ati turasaba ko hajya hakorwa ubugenzuzi uwanditsweho iyo mitungo agasobanura uburyo yaba yarayibonye, kuko niba umukobwa ari iwabo akaba adafite ubushobozi bwo kugura isambu ariko nyamara musaza we akamwandikaho amasambu 3, bikwiye gusobanurwa neza. Umuntu ntarenganywe ngo ni uko atasezeranye. Akenshi unasanga amafaranga ava mu bimina ariyo ba yarakoreshejwemo agura ayo masambu. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza wungirije ushinzwe imibereho myiza Harerimana Jean Damascene yavuze ko abagabo cyangwa abagore bafite iyo myumvire bakwiye kwihindura. Asaba buri wese kujya agana ubuyobozi akabwereka ibimenyetso bigaragaza ko uwo mutungo wari uwabo bombi. Ati iyo byagaragaye ko uwo mugabo cyangwa umugore arimo ahisha umutungo w'urugo, bigaragarizwa ubuyobozi hanyuma nabwo bugafata icyemezo gikwiriye. Ikibanza ni uko umwe mu bahohotewe agaragaza ko koko uwo mutungo wari uwabo, bigakurikiranwa. Hari n'ubwo wa wundi wagiye kuwandikisha ku wundi muntu yabihanirwa. Nubwo iki kibazo kivugwa n'abagore benshi, hari n'abagabo bagaragaje ko iri hohoterwa nabo bajya barikorerwa, aho umugore ahabwa 8 wabo akanga kuwereka umugabo mu rugo, agashaka ko umutungo bafatanya ari uw'umugabo gusa. Reka twerekeze hanze y'u Rwanda, aho ibihugu bya EU byose byategetswe kwemera isezerano ry'abashakanye bahuje ibitsina. Urukiko rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU rwategetse ko ibihugu by'inyamuryango byose bigomba kwemera ko kwandika isezerano ry'abashyingiranywe nabo bahuje ibitsina, kabone n'ubwo byaba bitemewe kubasezeranya. Urukiko rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU rwategetse ko ibihugu by'inyamuryango byose bigomba kwemera no kwandika isezerano ry'abashyingiranywe nabo bahuje ibitsina, kabone n'ubwo byaba bitemewe kubasezeranya.
urukiko rwafashe icyo cyemezo nyuma y'uko abagabo babiri b'abanyapolonye bashyingiraniwe mu Budage ariko nyuma baza kugaruka iwabo muri Polonye babwirwa ko isezerano ryabo ritakwemerwa mu mategeko ngo bandikwe nk'ababana kuko batemera bene iryo shyingiranwa. abo bagabo bahise batanga ikirego mu rukiko rwa EU ndetse baratsinda. France 24 yanditse ko icyo cyemezo Polonye yafashe France 24 yanditse ko icyo cyemezo Polonye yafashe urwo rwavuze ko kinyuranyije n'amategeko ya EU rutegeka ko isezerano ry'abashyingiranywe bahuje ibitsina rigomba kwandikwa nk'ukundi gushyingiranwa kose mu bihugu 27 bigize uwo muryango. Urukiko rwagize ruti niba abaturage bo mu bihugu binyamuryango bya EU bafite uburenganzira busesuye bwo kujya no gutura aho bashaka muri ibyo bihugu, bafite uburenganzira ku bijyanye n'umuryango no mu gihe baba bagarutse mu bihugu bakomokamo. Rwongeyeho ko icyemezo cya Polonye yafashe kuri abo bashyingiranywe uretse kuba kinyuranyije n'amategeko na EU kinahonyora uburenganzira ku buzima bwite no kugushira umuryango. Rwongeyeho ko icyemezo Polonye yafashe kuri abo bashyingiranywe uretse kuba kinyuranyije n'amategeko ya EU kinahonyora uburenganzira ku buzima bwite no kugushinga umuryango. Polonye isanzwe igendera cyane ku myemerere ya Kiliziya Gatolika itemera ishyingiranwa ry'abahuje ibitsina. Habarwa ko ifite abaturage bari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40 basezeranye n'abo bahuje ibitsina babikoreye mu bindi bihugu by'i Burayi kuko iwabo bitemewe, ndetse nyuma y'icyo cyemezo cy'urukiko byitezwe ko basubira muri Polonye bakiyandikishayo amasezerano yabo. Polonye ni kimwe mu bihugu by'i Burayi bikomeye cyane ku myemerere ya Katolike itemera gushyingiranwa abahuje ibitsina no gukuramo inda. Kugeza ubu Polonye, Bulgaria, Romania na Slovakia nibyo bihugu bya EU bisigaye bitaremera gushyingiranwa kw'abahuje ibitsina. Ni mu gihe Polonye na Malta ari byo byonyine muri uwo muryango bitemera gukuramo inda, kandi Polonye yo yihariye kuba ariyo yonyine ya EU itemera ibyo byombi. Reka twerekeze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Sukhoi 25 ya FARDC yarashe ibirindiro bya AFC M23 muri Masisi na Walikale. Indege y'intambara y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yarashe ibirindiro by'ihuriro AFC M23 muri teritwari ya Walikale na Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi birindiro byarashweho n'indege ya Sukhoi 25 mu gitondo cyo kuri uyu wa 27 Ugushyingo uyu mwaka, biherereye mu gace ka Kibati muri Walikale no muri Kasopo muri Masisi. Iki gitero cyagabwe mu gihe ihuriro Wazalendo ryagabaga ibitero ku birindiro bya AFC M23 muri Kibati rikoresheje intwaro ziremereye n'into. Mu mezi 8 ashize nibwo abarwanyi ba AFC M23 binjiye muri Kibati. Tariki ya 11 Ukwakira 2025 Wazalendo yasubije ibirindiro 4 byaho, ariko ibivamo nyuma y'iminsi 2. Kuva Wazalendo yava muri ibi birindiro igerageza kenshi kubisubiramo, ibifashijwemo n'ingabo za FARDC zigaba ibitero byo mu kirere zifashishije indege z'intambara na drone, ariko ntibigira icyo bitanga. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri teritwari ya Mwenga na Shambuda naho hamaze iminsi habera imirwano ikomeye ihanganyishije AFC M23 Wazalendo, ingabo za Kongo n'iz'u Burundi. Ku wa 26 Ugushyingo 2025 ingabo z'u Burundi zahanganiye bikomeye n'abarwanyi ba AFC M23 muri centre ya Kasika iherereye muri Mwenga, zirushwa imbaraga zirahunga. Ingabo za Kongo zagabye igitero cya Sukhoi 25 muri Kasika zishaka gukuramo abarwanyi ba AFC M23, ariko ntacyo byatanze kuko n'ubu baracyagenzura iyi centre.
ni naho dusoreje amakuru dukomeza kubashishikariza gukora subscribe kugira mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Mwakoze kubana natwe. nawe utaha.